Zaho moa hiresaka mikasika ny redy sy mikasika ny député lava moa sa tsy haiko na député na zerive lava ino tsy fantako fa zaho zany mikasika ny aferany député Facebook miaraky Mama Redy io présentation ko zany zaho zokiny anakuray tampoza hay raha namono reny ty mamako tsy niboaka aby Mama Redy tenenigna amin'ny Facebook malaza itoagna vonoe i député lavalava tsy haiko zerive lavalava zafady fa tsy de fantako ka ny fomba nahitandroy zany raha ohatra ka amy tena normaly izahay zany tsy de tia tsy mety aminay le mifampitory fa ny mahazatra anay faharaza zany de miresaka ambany aloky mifandaminy mifampiresaka raha ohatra nisy mifampandratsy misy efitsy atao raha atao na maty aza maty ny famono de mbola misy le resaka atao hoe tafara karaha olo mifandratra ohatra nio tsy tokony de vitany mitatataty Facebook miresaka samy vita samy miala satria lio zao tsy tokony hialatsadatsaky fahatany ny zavatra mahagaga zany raha tena nandinika zany zahay fianakavia de io zerive io zany magnambany anay magnambany tirazaay tirazaay mihitsy zany ambany eo fa tokony hagnontany fa tirazaay talamitihy zay ty karaza olo ata vono bibilava tiloha avao raha potepotehe agny tirazaay zany talamitihy sevohitsy tamparehitsy izay ty karaza ay ka tsy fantako zay fanta amy entandroy zao moa tsy fantako hoe satria imbo tsy misy raha nambe tsy fantako satria tsy de mahafantako loatsy ty fanambalia azy mako le tsy haiko te tandroy taia reko tsy mahafantatsy karazagny zao lasa manao vono biby azy ka raha zay zany tena tsy mety amaay fa na ohatsy fagnambany agny razagny zany zay ty raha tsy zaka ay zay amy ty mahatandroy anay manokagna tsy mahazaka le resaky razagny io fa saropady aminay ka tsy fantako faharezany karazagny rezay na biby na karaza biby na karazanandevo na karazanino fa mila tokony ho hazavay fa raha atao eo zany sahala hoe olo tsisy razagny tsisy longo tsisino io Mama Redy magnaraka azy adiego agny zay zao lasa mitebiteby henany zao satria mba diniho tsika vahoaka malagasy fa mifankalavitsy ny Diego sy Androy zany atsimo farany atsimo ty raiky farany avaratsy raiky nefa olongona io zany adiego agny tsy fantanay na velo na maty na hanaokory ty afara satria vono biby ty fahafantaranay azy na biby io raha aminay agny raha fahamono biby tsy maintsy misy fifandamina te hoe vonoegny biby hoy zao i vahizay azo vonoe vahizay azo alatsadra na omby igny na biby ino igny na biby zay araky biby fantatsika tsy azo alatsadatsadra fahatany fa namboary nagnahary fa misy délibération hoe vonoegny agnomby hoatrany zao i vonoegny biby hoy zao i fe zao tianto
vonoigny biby hoatran'izao fa nangalatsy atolinako na namono tsy fantatra tsy fatako fa na biby tsy azo vonovono fa hatana aminay agny fa tsy misy tsy maintsy misy délibération te hoe vonoigny agnombe hoatran'izao fa ty azy zany tsy fantatra zay mifagnaraka ama te hoe aleo ty olo ty vonoigny mihitsy ary ty loha avao ro raha manahiragna azy aminay koa rehefa mamono bibilava tako bibilava mo satria zay ty teny ombonantsika malagasy ty lohany avao ty vonoa fa ty vatany aby igny tsy de atao fa igny no tena mahafaty azy malaky ny bibilava ka tsy fantako ty fomba famonoa olo igny I mamaredio dika izay zany fa tokony handiniky tsara reka satria tsy nao fa tsy afaka mifagnatraka aminay ty député Facebook miaraka ty ray mandreny hagnazava mikasiky io latsaky io de tsy haiko mialatsiny tena mialatsiny mihitsy fa le fifagnambanimbaniagna tsy de mety tsy mety ndrindra resaky razana ka faha voaloha izay satria tsy afaka tsy mety zany sarotsy ny handefitry zany satria magnambany ty raza ay mihitsy zany le olo faharoa magnaraka izay ina Adiego mbora itika malagasy raiky zay maha malagasy raiky tsy mivaky atika nefa na de zany aza agny misy tandroy mitovy aminay koa le karazagny niteneniko agny igny raha misy karazagny mitovy ami teneniko zay ty agny Tamparehitsy Talamitihy Sevohitsy ay ma tsy voatonko izay karazagny rezay zany na mba amy toeragna izay agny avao tampototsy na mba misy ty agny azafady mba jereo areo fa tsy izay ty longo ay zay ndaty izay karazanay karazagny zay de mba jereo areo fa misy longo tika atan'olo vono biby ty agny vono ty député Facebook etoy fa izahay atoy lavitsy fa inareo ty hahatrara ay azy inareo longo anka fa indraindray tsy fantareo fa ndra ty reha embore fa manao teny tsy tandroy indraindray atareo olo ndaty hafa avao ka izay zany ty alatsiny fa mety ho ratsy be ratsy manao izay haingagny zany ty tanko lafy ami député Facebook ka mialatsiny indrindra tena mialatsiny fa reko mo reko midradradrandra mariage bedradrara zahay tsy magniry mariage zao tsy boroha mariage zahay boro mariage ka mangetreketreke zahay tomobile zao tomobile tsy zahay tsy boron-draha izay fa boron aigny zany ro tokana aminay ndaty volo singambolo raiky sarobily amay io longo ay atao biby tsy atao lo fahatany fa mitandrema ihany fa zahay tsy olo tsotra mitandrema fa atao voaloha zay efa mandefa message aho de aiza ty ray mandrenao mba fa miantso fampiresahagna fa rehefa tsy fa tsy mety resy lahatsy izay tsy mieretsereta aloha fa manjary hanahiragna raha zay zany ty rehako fara zay présentation ko zay